Indirimbo yamamaye iba yumvwa cyane, ikavugwa kenshi ku mbuga nkoranyambaga, igakundwa n'abantu benshi. Indirimbo nanone igaragara ku manota y'ibyuma bikurikirana umuziki, igakoreshwa mu buzima bwa buri munsi, igakurura amarangamutima ndetse ikagira ingaruka ku mico cyangwa imideli. Ibyo byose bihesha ubwamamare no gukundwa. Ndabasuhuje, amazina nyine nk'ibisanzwe nitwa Ufitini Yves. Mbere yuko dutangira, kora subscribe maze uzajye ukurikirana ibiganiro byacu Top 10, ubucukumbuzi, ibyegeranyo ndetse n'ibindi. Ku mwanya wa 10 turasanga indirimbo yamenyekanye nka Amanota ya Danny Nanone, ikaba ifite miliyoni 3 ku rubuga rwa YouTube. Mbibutsa ko Danny Nanone afite abamukurikira 53,653 kuri Instagram. Ku mwanya wa 9 turasanga indirimbo ya King James ndetse n'umuhanzi bita Manikiani Akayobe. Iyi ndirimbo ikaba yarasohotse ku itariki 18 z'ukwa mbere 2024, ikaba imara iminota 3 n'amasegonda 6. Abayanditse akaba ari Manikiani na King James, umuyobozi w'amashusho akaba ari uwo bita AB Godwin, umujyanama w'amajwi ni Country Records. Ku mwanya wa 8 turasanga indirimbo yamenyekanye nka Milele ya Element, ikaba yarasohotse ku itariki 3 Kamena 2024. Indirimbo ikaba imara iminota 3. Abayanditse ni Element Ere, Junior Romaga ndetse n'abandi. Umujyanama w'amajwi cyangwa se producer ni Element Ere, akaba amashusho yarayobowe n'uwo bita Director God. Ku mwanya wa 7 turasanga indirimbo yamenyekanye nka Sikosa. Iyi ndirimbo Sikosa y'abahanzi batatu, The Ben, Element Ere ndetse na Kevin Card. Iyi ndirimbo ikaba yarasohotse ku itariki 23 z'ukwa gatandatu 2024, ikaba ifite iminota 3 n'amasegonda 22. Iyi ndirimbo iboneka ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye nka YouTube, Spotify, Apple Music, Amazon Music ndetse n'ahandi. Mu mwanya wa 6 turasanga indirimbo ya Sekuma yitwa Sekuma ya Chris Easy, ikaba ifite miliyoni 6,900 ku rubuga rwa YouTube. Iyi ndirimbo Sekuma yasohotse ku itariki 10 z'ukwa gatandatu 2024, ikaba imara iminota 3 n'amasegonda 15. Inzu itunganya umuziki GT Business Group niyo yagizemo uruhare kugira ngo indirimbo isohoke. Indirimbo nanone ikaba iboneka kuri mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, YouTube, Apple Music n'izindi nyinshi. Icyo twabwira kuri indirimbo ni uko indirimbo yakiriwe neza n'abakunzi b'umuziki, aho benshi bashima uburyohe bw'amajwi ya Chris Easy ndetse n'ubutumwa bukangurira abantu kwishima no kuryoherwa n'ubuzima. Mbere yuko twinjira muri top 5, wanze ukore subscribe ndetse na like. Niba ushaka no kuvugira icyo uvuga kuri iyi video, ujye muri comment utwandikire uko wabonye video, maze dukomeze tubabwire top 5 y'indirimbo zamamaye kurusha izindi cyangwa zakunzwe kurusha izindi mu Rwanda. Ku mwanya wa 5 turasanga indirimbo yitwa Tita y'umuhanzi wamenyekanye nka QD. Iyi ndirimbo yasohotse 2024, ikaba imara iminota 3 n'amasegonda 30. Inzu itunganya umuziki ni To The Hit. Amashusho y'indirimbo yayobowe n'uwo bita Diri Sanib, ifite amashusho meza agaragaramo umuco nyarwanda. Iyi ndirimbo iboneka ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, YouTube na Spotify. Ku mwanya wa 4 turasanga indirimbo yamenyekanye nka Wait ya Kivumbi King afatanyije n'uwo bita Action, ikaba yarasohotse ku itariki 10 Mutarama 2024. Igihe imara iminota 2 n'amasegonda 50 cyangwa se amasegonda 58. Inzu itunganya umuziki Bram Bram Limited niyo yakoze iyi ndirimbo, ifite amashusho meza agaragaza ubuzima bwa buri munsi w'umujyi wa Kigali. Ikindi umuntu yavuga ni uko iyi ndirimbo iri kuri YouTube, Spotify ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga. Umwanya wa 3 turasanga indirimbo yamenyekanye nka Niyo Ndirimbo ya Meddy afatanyije n'uwo bita Adrien Misigaro, ikaba yarasohotse ku itariki 15 z'ukwa mbere 2024. Indirimbo ikaba ifite iminota 4 n'amasegonda 20. Inzu itunganya umuziki ni Kina Music. Amashusho yayobowe na Meddy cyangwa se director yabaye Meddy, ifite kandi amashusho meza. Ikindi twababwira kuri iyi ndirimbo ni uko iri mu ndirimbo zarebwe cyane kuko ifite 10M cyangwa se miliyoni 10 ku rubuga rwa YouTube. Ku mwanya wa 2 turasanga indirimbo yitwa Molomita ya Neringabo, Kenisoro ndetse na Director God.
Iyi ndirimbo imara iminota 3 n'amasegonda 45, ikaba yarakunzwe hano mu Rwanda hirya no hino. Amashusho y'indirimbo yayobowe na Sasha Vibes, ifite amashusho agaragaza ubuzima busanzwe. Iyi ndirimbo kandi icyo twababwira nuko ifite miliyoni 6.8 ku rubuga rwa YouTube, kandi iyi ndirimbo ikaba iboneka ku mbuga nkoranyambaga nka YouTube, Spotify ndetse n'izindi. Urakeka ku mwanya wa mbere twashyize iyi ndirimbo. Indirimbo twashyize ku mwanya wa mbere yarakunzwe cyane hirya no hino mu Rwanda. Iyi ni top 10 yacu uko twagendeye kuri YouTube, Spotify, TikTok ndetse n'ibindi byinshi kugira ngo dushyire indirimbo kandi ku rutonde. Ku mwanya wa mbere turasanga indirimbo yamenyekanye nka Jugumira, ikaba afite miliyoni 9.9, ikaba igiye kuzuza miliyoni 10. Indirimbo niyo twashyize ku rutonde rwa mbere tuvuga ko ariyo yakunzwe cyane. Ndabashimiye mwese mwakurikiye video kugeza ku musozo wayo, bibutsa gukora subscribe, inkunga ikomeye cyane mwatugezaho. Imana ibarinde, ndabakunda cyane.